Hello guys, mumeze mute? Nizere ko muri amahoro, nizere ko mumeze wanene, nizere ko kabisa mumeze neza cyane ari ruzungu. Ni ukuri nk'ibisanzwe The Blessed Family TV turagarutse kandi tubashimira ku rukundo mukomeze kutwereka. Ni ukuri ni by'agaciro cyane, muri abantu beza pe, muri abantu beza cyane pe. Mwumve yuko muri abantu b'abagabo, muri abantu kabisa b'inkoramutima zacu, mutwereka urukundo tukabishima. So guys, ni ukuri ni ikaze, mwumve neza ko tubakire kuri channel yanyu mukunda The Blessed Family TV. Turabashimiye cyane. Ndi Papa Kaden, ndi kumwe na madamu wanjye nk'ibisanzwe Mama Kaden, nawe reka mwakire agire icyo atubwira. Mugore mwiza urakaze neza. Murakoze cyane. Hello guys, twongeye kwasoza abakunzi bacu. Twizere ko mumeze neza muri amahoro aho mugiye, aho muri hatandukanye hose. Natwe tumeze neza, turashima Imana, turi bazima nta kibazo. Dukomeza no kubashimira nko Papa Kaden abivuze ku rukundo mukomeje kutwereka. Ni ukuri mukomereza aho ngaho kandi n'Imana ijye ibahera umugisha. Tubifata nk'ibintu binini cyane bigari, ushobora kubikora nkayo ubibona ari nk'ibisanzwe, ariko kuri twebwe tuba twafashe nk'ibintu by'agaciro ku rwego rwo hejuru. Mukomeze mubikore, mukomeze mudukunde, munasharinga n'abandi. Kuri uyu munsi rero twagarutse, tugiye kuvuga ku iki? Byo baga ni byinshi kabisa, bitewe nuko imihanda banyereye, tubona inkuru nyinshi mbi, zimwe nziza zigiye zitandukanye. Ariko reka duhere ku nkuru y'akababaro. Ni ukuri ejo ndi muri Uganda, nkambi y'icyaka. Ni ukuri habaye ikintu kidasanzwe, ariko ibyo bintu byaratubabaje pe, byaratubabaje. Hari umumama w'umunyamurenge yahuye n'uva gusenya, ahura n'abagizi ba nabi mu rukerera. Hari kuwa kangahe siku n'abajyemana, hari umunsi w'ejo washize. Avuye guherekeza umutware wiwe yaragiye Kampala, agiye mu bukwe, bari afite ubukwe. Noneho uwo mumama agaruke batashye muhira, ahura n'abagizi ba nabi, baramwica, amutemaguye, amukorera iyicarubozo. Ni ukuri ya nkuru yambabaje pe, yambabaje cyane biteye ubwoba. Tunareza na Paul Rugenza TV, abamuzi, uriya mama ni mwene wabo, ni nyina wabo, ni mama mudogo wiwe. Ni ukuri mwana Paul cyane, iriya nkuru yambabaje, yanshenga umutima, nishyize mu cyimbo cyanjye ni nka mama bakore biriya bintu. Ku izina ry'Imana nababaye pe. Ese iyo nkuru waba wayibonye Mama Kaden? Nanjye iyo nkuru narayibonye, ni inkuru ibabaje mu by'ukuri. Narayibonye musibe ejo, uwo mama uburyo yaraherekeje umutware wiwe, aragaruka ari hafi yo kugera imuhira, ahura n'abagizi ba nabi, babanza kumuniga, baramukubita kugeza ashizemo umwuka. Nuko na nyuma yaho bamukuramo n'imyenda, bamusiga yambaye ubusa. Niba yaraje no gufatwa ku ngufu ntibarabimenya, gusa icyo baje basanga umurambo wambaye ubusa, nta n'imyenda yambaye. Kandi mu by'ukuri ngo mama witonda, utagira n'ikibazo n'umuntu n'umwe aho hantu. Nuko na telefone yari ayifite nawe baza kuyimwaka, ngo baza kuyisanga mu baturanyi bari aho hafi yiciwe. Nuko abaturage nibwo nyuma baje guhurura. Muri uko guhurura, polisi nazo ziba zirahageze. Mu kuhagera, polisi zo ngo zihutiye gufata umurambo w'uwo mumama, zishaka ngo kumujyana kwa muganga, zimukorere controle, barebe nyine icyamwishe. Gusa byagaragara ko yishwe. Nuko rero abaturage bari aho ntibashimishwa n'ukuntu polisi ibyitwayemo. Babona telefone community y'abanyamurenge, cyane community y'abanyamurenge, urumva nibo bababajwe cyane n'ibyo bibazo. Kuko n'uwacu n'uwabo nibo bari bababaye cyane kurusha nyine abanyagihugu baho ngaho muri Uganda. Urabyumva, urumva ari mu nkambi, ashaka gukosora gato ari mu nkambi. Tukibaza ese umuntu azagira guhunga avuye mu gihugu cyiwe aricyo Kongo, aza no mu nkambi ahantu akwiriye kuba wenda ari security, ari umuntu yizeye. Ibyo bintu byambabaje, birababaje. Ubundi mu buhungiro, ubundi cyo bita UNHCR ni iki? UNHCR uri mu maboko y'iki?
mu maboko nyine y'umutekano, mu maboko y'amahoro. Uri kumva? Niba uri mu nkambi, uri muri kampu, bisobanuye ngo warakiriwe nk'impunzi, uvuye ahantu. Uri kumva? Wizeraga neza ko ushobora gupfa, ushobora kuhasiga ubuzima bwawe. Urahunze. Uje ahantu kugira ngo bagire gute, bagaragaze umutekano. Ese abantu bo muri Uganda ibyo bintu kweri murabyumva gute? Mwa bantu mwanera hamwe mwe. Mwanyaga abantu bafite umutima mubi. Njye sinzi, hari igihe umuntu ajya yibaza ikibazo cyo wacumuye kuri isi mu kuri ukumva birakuyobeye. Umuntu kwicwa ngo nuko azira uko asa gusa nta rindi kosa. No mahanga aho umuntu agerageje guhungira ugasanga naho ahaburiye amahoro, naho ari gukomeza kuhicira. Twese turi abantu twaremwe n'Imana. Umuntu ajya kuvuka nta nama yagishije Imana. Uri kumva? Twese twisanze turiho gusa, twisanga kuri isi. Ese ni gute wowe wica mugenzi wawe ngo nuko gusa ngo ni ubwoko runaka, ngo ni umunyamurenge, ngo ni iki, ngo ni umututsi? Mani, ibyo bintu mpamvu ni ibene iki? Ntabwo aba ari byiza nyine. Abantu bose ni bamwe, twaremwe twese mu ishusho y'Imana, tugomba gukundana. Ntukasize umuntu uko asa. Ntabwo umuntu aba yarahisemo uko avuka. Oya, irababaje byo. Ibintu byambabaje, byarambabaje ku buryo njye kugeza amagingo ntabwo ndabyumvisha. Birababaje. Abo twabuze ni benshi. Ni benshi pe. Twabuze benshi cyane bagiye batandukanye, benshi umuntu atanabara ngo arangize. Uri kumva? Ariko sinimbaza ko mu nkambi kweri. Mu nkambi byitwa umuntu niwe yahungiye ngo ahabonera amahoro, ariko naho ni ukuhaburira ubuzima ku buryo nyine n'abanyamurenge baje gukora imyigaragambyo muri Uganda kugira bakurikirane nyine ikibazo cy'uwo mumama. Ariko nyine urabona yuko nta n'ikintu bari gufashwa. Ni ikintu kibabaje cyane mu by'ukuri. Birababaje. Dukomeza gutanga na pole kuri uwo muryango wabuze uwo mumama, nk'uko urabivuze no kuri Rigenza nawe yihanganiye ari nyina wabo, Rigenza TV show. Dukomeza kwihangana. Isi nyine niko imeze. Isi sinzi aho ibi bintu bizashirira, aho abantu bazabonera amahoro n'uburenganzira bwo kubaho nk'umuntu nk'abandi. Gusa abanyamurenge mwihangana muri hose hatandukanye, mukomeze mukomere. Byose uko biraba kandi hari ikizagera byose bishire burundu, bishire kabisa. Cyane igihe kizagera bigashira, Imana nayo ibireba. Ntabwo abantu bazakomeza kuba mu marira, mu guhunga, mu kwicwa aho ariho hose. Igihe kizagera abantu bazabeho neza bishimye. Imana irahari. Mukomeze mukomere, mwihangana aho muri hose ku isi yose. Kuko iyi nkuru ijya gusa n'undi mukobwa nawe watanze inkuru kwa Rugenza. Uwo mukobwa nawe ngo yabaga muri Tanzania. Wa mugore w'amayeri yitwa nde? Mukamayeri. Mukamayeri. Nawe uburyo yabaga muri Tanzania, uburyo ababyeyi be nabo baje kwicirwa mu nkambi ya Tanzania, byitwa ngo nabo bari barahunze ngo babonere umutekano. Yavuze uburyo yishwe, yavuze uburyo ababyeyi be bishwe, barumuna biwe. Umva ni inkuru ibabaje cyane. Abakora ibintu bibabaje pe. Bibabaje vraiment. Ariko nta kundi, mukomeze mukomere, ababuze ababo. Ni ukuri Imana iri kumwe natwe. Ni kumwe natwe, abacu bakomeje Imana iri kumwe natwe. Komeze mwihangane. Byose bizashira, inshuti z'Imana. Ni proud yuko ndi umunyamurenge, madame wanjye proud yuko ari umunyamasisi, umunyekongo mu Nord Kivu, kandi umunyamurenge wo muri Sud Kivu. So, ibyo ngibyo ntitwabitindaho. Aya umunyamurenge, shiza munyamasisi, ariko turakundana. Twarahuje, duhuzwa ari uko ntitaye ko ari we cyangwa njye nawe nkunda ntitaye ku wundi. Mani, ibintu by'amoko mugenda mubigabanye, ubwo ni ubugingo. Ubwo ni ubugingo cyane kabisa. So, ibyo tubijeho. Iyo nkuru tukaba tuyitambutseho dutanga na pole ku bakomeje kubura babo bose. Hari indi nkuru nayo imaze iminsi ahangaha naho muri Nairobi y'umukobwa bita Yvonne, nawe ni umukobwa w'umunyamurenge bita Yvonne. Mu minsi ishize nawe waje gupfira muri kino gihugu. Ariko intandaro y'urupfu rwiwe story ko imeze. Umukobwa w'umunyamurenge yari imfubyi, asigarana na murumuna wiwe, basigara kwa nyina wabo. Nyina wabo
bagera mu gihe cyo gukorerwa ngo bajye hanze bageze aho bita muri goro. Nuko umukobwa wo Yvonne we aravuga ngo ntago akeneye kujya hanze, ntakeneye kujya hanze, ngo hari umuhungu w'umunyakenya bakundanye ngo yagagiye gusigara abana n'uwo muhungu w'umunyakenya ngo murumuna we na nyina wabo bo bagende. Yewe imiryango irahagarara iringinga birananirana, birangira murumuna we agiye yigendeye na nyina wabo baragenda hanze. Wa mukobwa aza gushakwa n'uwo munyakenya, uwo mukobwa bivuga ko yari yaranabyaranye n'umuhungu w'umunyarwanda bafitanye umwana. Wa mukobwa ajya gushakwa n'uwo munyakenya afite n'uwo mwana yabyaranye n'uwo muhungu w'umunyarwanda. Bajya gutura iwabo mu cyaro. Wa mwana nawe ngo aza kugwa muri urwo rushako yashakiwemo kuri uwo muhungu w'umunyakenya. Bikavugwa ko bamwe bavuga yuko ngo ari igitambo abo banyakenya bamutanzemo. Niko bavuga gusa simbi ihagazeho ntago nabimenya. Nuko urwo rushako nyine rurakomeza, ariko wa mukobwa ntibyamuhira biza kugenda nabi. Wa muhungu w'umunyakenya akirirwa kwita uwo mukobwa amukubita, mana yanjye umuhungu aragenda arahinduka aba nk'inyamaswa nyine agira umutima mubi. Wa mukobwa bigera aho ngaho hafi no kuburira ubuzima muri urwo rugo, atabaza bene wabo b'Abanyamulenge ngo bamufashe. Mama Murenge sinzi niba umuzi. Mu bari mu bantu batabarije uwo mukobwa w'umunyamurenge wa Yvonne, yari afite n'abana 3. Ndakeka baraje kumwimura baramufasha mu bijyanye n'ibyo kurya, ibintu nyine nk'ubu byo muzima nyine umuntu akenera barabimufashamo. Nuko nyuma ngo wa mukobwa aza gusubira kuri uwo munyakenya. Aje gusubira kuri wa munyakenya, urugo rukomeza kwanga, urugo rukomeza kugenda nabi. Rero umukobwa nibwo yaje ngo kurwara. Ararwara araremba. Ariko ararwara ntiyamenyekanye. Indwara ntiyamenyekanye muri ako kanya. Gusa nyine famiye urumva nk'umwana bamugiriye inama. Umwana yanga kubumva, gusa ngo ari no mu myaka iri hasi ya myaka ishushye, twavuga mu myaka 18 19. Andi umwana yabigoye kugira ngo mubuze ikintu mureka kwinzira arimo atari nziza, ariko umwana nyine ukabona ntakeneye kukumva. Baba nyine baramureka yananiranye, famiye ntakitagize. Gusa muri ubwo burwayi bwiwe famiye ngo zaje gukora uko bishoboye kose. Baje kumusura se? Kumusura? Iwe yatse ngo imbabazi, avuga ko arembye, agaruka muri famiye. Famiye nayo ntiyamutererana nk'umwana wabo warugeze no mu burwayi aremerewe. Nuko wa mukobwa bamujyana kumuvuza ibyo bitaro, nibagiwe izina ryabyo, ariko ni ibitaro bikomeye. Famiye zimujyana kumuvuza aho ngaho. Nuko bamukumuvura bamusanzemo indwara ngo zitandukanye. Tuzihorere. Gusa ni indwara zitandukanye nyinshi pe. Umukobwa bigera naho nyine birangira ubuzima abuburiye muri ibyo bitaro. Ahatakariza ubuzima. Hano hari inkono ziba zitangaje kandi umuntu atabona ubusobanuro bwazo. Ibaza ukuntu yanze bizasohotse yari aje kugenda byaciyemo, ariko umunota wa nyuma arabyanze. Umunota wa nyuma yarabyanze kabisa. Urumva muri uko kwanga niho n'ubuzima nyine bwiwe bwakomeje kwangirikira bigeze no ku rupfu rwiwe. Gusa nyine we ajya gupfa ngo yasize yihannye, avuga ibyaha byiwe byose yakoze asiga yihannye. Yego nyine ntitwamutindaho cyane muri ibyo yakoraga, ahubwo icyo twavuga ni nko kugira inama abandi bana nyine basigaye, abandi bana b'Abanyamulenge basigaye, kubagira nk'inama. Turi mu bihugu by'amahanga. Sigaye umwana w'umukobwa uramubwiye ati, ukabona nyine atangiye gushudikana n'abantu bo mu mahanga, bamwe na bamwe badafite imico myiza. Umwana ariko ukabona yananiranye, yanze, yishoye mu biyobyabwenge, yishoye mu bintu nyine bitari byiza, yishoye mu gushakwa n'abantu bari aho ngaho, wamuhana ntabyumve, bikarangira bahasize ubuzima. Rero nshuti zanjye, bana bacu muri hano muri bino bihugu by'amahanga, ugabanya isukari n'uraso bushyushye, mutuze inshuti yanjye. Ababyeyi ntabwo babanze, famiye n'iziba zibanze, mugende gake kuko abana benshi hano bamaze kwangirikira. Nabo harabuze abana b'abakobwa b'Abanyamulenge, abasore b'Abanyamulenge benshi, ni benshi ku izina ry'Imana.
gusa umukobwa nyine nawe yaratubabaje mani mu biruhuko ridashira murumuna we ngo yimereye neza iyo hanze afite urugo rurakomeye na nyina abo bari kujyana bari mu bihugu byo hanze bo bameze neza murumuna we afite urugo rwiza ubu ngubu mushima Imana nyina wabo nawe ameze neza gusa urumva barakomeretse cyane barababaye yaza kwemera muri icyo gihe akigendera hanze kuri uyu munsi wenda akabaye ameze neza ubuzima bwarakomeje ariko nyine kubera kwitwara no kutumva byamurangire nabi gusa tindaho cyangwa tumutindaho gusa pole sana ku muryango kubabuze umushiki wacu nawe no kuri Imana ibakomeza imitima birababaje cyane ariko no kwihangana kabisa ukwihangana kugira umwana ajye kubura ubuzima nyine famiye itari buze ubushobozi itaragize kimwima ntako batagoraguje bikanga Imana nibakomeze kabisa agataho rero nkora bari nyinshi twahereye kuzibabaje n'ubundi muri iyi minsi wagira ngo twaraziwe sinzi ko byagenze hari inkuru nabonye ejo bundi gucicikana nirenze kuyivugaho cicikana ariko yego umuntu aragiye sigara yaraburushe guseka tanya narwaye amanjine yewe ndumva nta kuraje iginzegeje ari umuntu aturagurika akaza kizimya moto yiwe ariko aho hari inkuru nabonye ejo bundi ziri gucicikana zitwa Furaha cyangwa se Aime aka Drone mbona muri vango yarakubiswe none ngiye birancanga ese ra nkuru wowe mbwira niwe ukunda kuba mwibarabara cyane ira nkuru niya nyayo ngo yarakubiswe gusa Drone we arajijisha nkaho tigeze nakorwa ariko tera nanjye namubonye ejo bundi agiye kwakira ba deputy ku kibuga cy'indege mukobwa rwose yimereye neza afite courage zose ntakubeshye nanjye nkurikije story kuntu nayumvise narenze ko ari indembe iri nko mu bitaro nkurikije kuntu inkuru zaje ziri kuvuga ngo buryo yakubiswe ariko nabonye akomeye ameze neza ariko inkuru zikavuga ko yakubiswe n'abandi yakubiswe n'abandi numvise ngo bijya gutangira yatutse mama Murenge kuri channel yiwe aramutuka ngo koko aramwandagaza mama Murenge nawe ntiyabyihanganira ngo azana n'abandi bamama babiri ubwo baza ari batatu kwa Drone nuko nyine ngo barakomanga Drone barinjiye anako arafungura ngabona ngo ni nka Goliath ihagaze aho ngaho ku muryango bamwe bakavuga ko yese agira gute akubitwa imbwa y'igumi ya danje bo umuryango wakirwa n'imbwa y'igumi ariko gusa Drone akavuga yuko nta wamushobora nta wamukubita ariko nyine ngo yarakubiswe niyo makuru ahari yarakubiswe Drone we nta nubwo araza kuri cyane ngo dutangarize bimeze biti yarakubiswe koko cyangwa yakubiswe avuga uburyo yasagarawe gusa ko amakuru avuga yarakubiswe byanyabye ariko nyine nanjye ko namubonye nabonye ameze neza harasa n'umuntu utarakubiswe wamubonye kuri deputy arabereka imiterere ati Miss Katanga ndahanga mu ndebe ngo njye ntibashobora ahubwo ndumirwa pe ngeretse ko ari nko mu bitaro guys tugabanye umunwa tuvuga ibintu bizima byubaka nawe ubundi ibyo amaca naho Rwanda byo ntitubishyigikiye twebwe nta matiku tugira be na gatoya munsi yaguturikanye azanturika niba aranamututse biramureba yarata tuba dusesengura nyine nawe twinkuru twabonye kumenya n'abandi bose ntawe tuba twatutse nano twabana te bodyguard yatakavuna umva urushyi rwatanje gatahwera babareka kumuneza tumwanga mbaraga nifitiye aradutuka ntago tumwanga rwose twaba gusa amagambo yetu adahesheje abantu icyubahiro tupende izo maneno zako so guys turabakunda cyane mukomeze mukore subscribe mukomeze mukandeho nyaboneka muturebe murebe ibiganiro birangire muduhe sharing ahantu hose comment like twarabiho planka zigiye kuza za danger muzazikunda noneho muzazikunda tujya kuzana ibintu bigiye bitandukanye turacyari kubitegura cyane muzadukunda pe mutwiteho muzadukunda noneho bibarenge uvuga ati ni ibintu byo twe dutegereje so guys mwari natwe umunsi ku wundi cyo wanene ni ruzungu so guys turakunda cyane mukomeze mugubwe neza
mugire amahoro n'umugisha ndetse mubane n'Imana. We love you so much. Yari umusore wanyu cyangwa se umugabo wanyu cyangwa se umuhungu wanyu cyangwa se umwana wanyu ko mushaka kunyita Mugisha Patrick The Puzzle Papa Kaden cyogere mu nwa mugani w'agasugu. Ndabakunda cyane, ndi kumwe n'umudamu wanjye nawe nabibwire. Sawa, ari Mama Kaden, Mignone, ewa na Karine, mva mfite amazina nk'ayisho. Nitwa na Karine, abana twiganye mu Rwanda banzi ku izina rya Karine n'abo twiganye Igoma, Katanga, Dani Igoma nyine Igoma. Abana twiganye Igoma mu Kiganga barabizi, ni Karine, ndanabasuje aho ngaho Igoma, suza mwese ndabasuje. Suhuza n'aba famille bacu bose bari imasisi Ingungu. Mugende mu nkunde umukobwa wanyu. Mu nkunde kabisa. Mudukandire subscribe naho muherere hose ku isi yose, n'abanyamurenge mwese mukomeza mudukunde mutwiteho abana banyu mushyigikire. We love you so much. Imana ikomeze barinde. Tubabwira ngo mukomeze mudukurikirane, mukore ka share, subscribe, kila kitu. We love you so much. Bye bye. Ciao ciao. Again and again and again.